अहानबदा मरोइबा पाउसेंग मैते हुये लांगों सेंटम संगलेन सज्जल एकेडमी की सनीग हुंफू निथोय सुबा मसा संगलेन खुराई अहोंगपुंग ब्रांच ngase संगाबगी थौरम पांगथोखरे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चंडल सिंधुना इको टूरिज्म अमदी होम स्टे हाइबे हिरमदा नोमगी ओइबे अवेयरनेस प्रोग्राम पांगथोखरे Security force na operation sa thabada yamlabo khulai kya fagat pangangkre amadi RIMS ki director Dr. G Sunil Kumar Sharma gi yumda bom langsilamba yaning da phongdok tuna wakat mi phangkre Mami TV na sandok sabat nungtil gi paum eng tabiram liba khwai khudingmak SAMINA na taram na okchari paum eng taminarase Universal Friendship Organization UFO ne sponsor tauba Maitai Huyal Langol Sentam Sanglen Sajjal Academy gi saniga humpuni thoi suba masa Sanglen Khurai Ahongpung branch ngasi Wangkai Assembly constituency gi MLA S Arun Kumar na ibudau pakhang bayek pa angang ba masu gi firal singkhatuna Sangabagi Thoram Pangthokre North East Headquarter number 4 Top Yaral Konzil Battalion gi manung chanba Khurai Ahongai Thangjam Laikai Jatra Pukri Mapal da leiba masa Sanglen adu Sangabagi Thoram adu da Wangkai Assembly constituency gi MLA Thangjam Arun Kumar Nokphadegi director amade producer Thaudam Rohini Kumar Imphal West District ki panel lawyer advocate Khuraizam Kanta Khanganba Imphal East जिला परिषद के फॉर्मर यूपी अध्यक्ष पाउनम सुंदर बामोल कंपू जिला परिषद के मेंबर हाइरोम देमेंद्र खुराई नंदैबम लेकाइदगी जिला परिषद अथोपम ओकेन अमदी वांकै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वार्ड नंबर कुलहुमदोई की कोऑपरेटर लौसांगबम ओंबे रोमी लौसांगबम ओंबी रोमोला हारिबम मिसिंग असिना अथोइबम मिथुंगलेंसिंग ओइने सारुक याके थरम अदुदा मरी लैनना एमएलए एस अरुण कुमार ना हाइखिबदा स्टेट असिना तुंगिम एंगसाने येंगलुबदा मरम असिना फिबम सक्सी लमदुना वारबा असिदा ऑर्गेनाइजेशन असिना थोकलक्तुना थौना फना इपा इपु सिंगी थंबीरंबा थाक्सी खासी चटना लोंसत लमचत सजत सिंबु योखत्तुना लेरंबा असि यामना थागतनिंगाइनी मसागी लाइनिंग लाइसोल कल्चर लैत्रबा मसाना मरोमदम लेपचबा ngamdraba मसाना मसाबु मसक ताकचबा ngamdraba फुरुप अदुदे ngasi चावखतलबा मालेम असिदा हिंगना हिंगना सिबगा पांखकनि हाइके महाकना मखा तारादुना आइखोगी इपा इपु सिंगना थंबीरंबा लाइनिंग लाइसोन चटना फथा चिंग अमदे फुरुप असिबु मसक ताकनबा थंबीरम लिबा सिंगबो ngasi gi mirol singna matam sani yengsin haubana tapna tapna mangsil lakpagum tawrakliba asida asigumlabo organization amma thoklaktuna yokhatuna thamlamba asi lamdam asigi फुरुप खुदिंग मके लाइबक फबनी हाइखे मसीदा नतना मसा मसागे लैजबा ngamjaba khakta natana होटनाजदुना यामना लिंगजेन मानना लैबा कनागुंबा अमदसो अयेटपा पीरुबा तौदना लैरबसु नोंगमा नोंगमागी चावबसुम हेंगलक्लिबा ऑर्गेनाइजेशन असिना थबक थौरम कयादा मतम साना पांगथोक्तुना मतम बुंगाकना सतपा अमदी नुंसी सानाबा लोइनबा उबा फंगलिबा असिबु थागतपा फोंदोखे पॉपुलर स्पोर्ट्स अखोई साना खोनबगी लमद ओरबसु लाइक लाइसिंग लमद ओरबसु चनबीगी लमद ओरबसु मसिगुम मैम से अखोइना गाकना सेना थंबा बसे अखोई तौदानी अदुम फुरु करम फुरु मसागी लाइनिंग लाइसो लेजद्रबा मसागी कल्चर लेजद्रबा मसागी मरुंदम नेचबा ngамजद्रबा दुम फुरु तुदिंग सिगी चाकलबा सोसाइटी सिदा चाकलबा पृथ्वी सिदा मसाबु मसक काक्चबा ngамजद्रबा फुरबदुदी हिंगना हिंगना सिबगा चपमानी अदो अखोइगिदी यामना लाइबक फबदे कोई पाइबु सिंगदुना अदुगी मतिक फजन थंबिरमी अखोइगी लाइनिंग लाइसोल अदुगी मतिक फजन थंबिरमी अखोइगी चन्ना पथा अदुगी मतिक फजन थंबिरमी अखोइगी फुरुकी अदुगुंबा लेजबा मयाम अमा ममल यामदबा मयाम अमा थंबिरमी अदु ngasi तमना तमना अखोइना ngasiगी लेरिबा जनरेशन सिना ngasiगी लेरिबा मिरोल सिना अखोई मतम चाना मफम मतम चाना येंगसेल होदबदगी तमना तमना मांगथरपग ममी तारी अदु ngasiदी सिगुंबा ऑर्गेनाइजेशन अमा थोलक्तना मसी योखतपिना होनबि
Ministry of Home Affairs na sinduna tha asigi mangada Delhi da pangthokiba Maitai amasung Kuki Jogi CSO Civil Society Organization gi musing yauba nakal ahungi oiba wari sanabada saruk yakiba Kuki Zo Council gi musing na ngarang kangpokpi da thunglabada kotu Committee on Tribal Unity na taramna okre amasung Kuki Purukki CSO sing MLA sing UPF United People from France Kuki National Organization amadi KJC na separate administration phangriba fawa punna lepmina bahaina warep lawkre hairi tongan ba agenda anida yumpham oiraga kangpokpi da leiba Kuki Jo Council gi holda ngarang pangthokiba taramna okpagi thawram aduda warep kharasu lawki hairi warep sing adudi maitai amasung Kuki purip ani ase haukiba inkumja sing ani kulhumdoi gi me ahumdagi thorakliba irang asina maram oiraga amuk kana punsinaba yaroidaba purup sing oibana Kuki sing na kariguma hiram amatada maitai singa wari sanadaba Kuki Zogi lusingba sing na supnagi India lenga ke Ministry of Home Affairs khaktaga wari sanaba amade separate administration phangriba phawba punna lepminaba haiba sing asini ningsingba yai wari sanaba aduda Ministry of Home Affairs ki maikai dagi tongan ba wafam taruk puthorakhe wafam sing adudi ahanbada nakal animak na masa gi mi singda hingsagi oiba thong sathaba toknaba appeal tawbaga loinena irang thokanba mi singi mathakta authorities singna akanba action laukhatpa governor gi maikai dagi khutlai pisilaknaba lakhalakliba khongthang sing asida thagatpa phongdokpaga loinena tungdasu asigumba khongthang asida mateng pangsinduna miyamda akiba fawhandaba ahum subada Mr. Miyamna National Highway amadi State Highway singda apanba amata yaudana chatnaba government na hotnariba sing asida miyamna mateng pangshinba mayum makai thadoktuna lanjenariba miyambu masa masagi mafam singda hanjilaktuna khunda leitanaba hotnariba government na hotnariba sing asida mateng pangshinba manga subada ungkhatnaba asigi manungda sakhot thaurangi hiramda sotharaba mafam singda ahenba mieng changnabagi damak government da haizaba amasung taruk subada nakal anigi kangrup singna tana duna amade wari sana duna matam sangna chatnaba yaba warisin ama puraknabagi damak union government na thabak laukhatpada mateng pangba haibasing asini adubu wafam sing aduda Kuki Jogi muising na miyamga tana khigani haiduna khuek pi khibani Handak Lok Sabha amasung Rajya Sabha da mathang pass tawraba matung President ayaba pibadagi ek onduna chatna halaklaba Waqf Amendment Bill bu Chief Minister Oiramba Birena support tawi haikiba adu maitai pangal singbo hanthana yengbani hairaduna akanba maungda condemn tawi aduga mahaphusu hangang assembly constituency gi manungda leiba minority maitai pangal muslim singna boycott tawnaba khanaragani haina minority student association MSA amasung all Manipur Muslim student organization amsogi lusingba singna pawgi mifamda laukthokre ngarang press club ta pangthokpa pawgi mifamda MSA amadi amsogi maikai dage MSA gi president Izzas Ahmadna wafam asi phongdokladuna mahakna makhata na hai Waqf Amendment Act ki mayokta hanba laitana sangsilakliba khongjanggi manung channa Manipura lairiba maru oina Muslim MLA ahum Lilongi Abdul Nasir ZDU Khetrigaw gi Sheikh Nurul Hasan NPP amade Jirbangi Usabuddin BJP na makoi ahungi oiba chapsaba khongpam phirep karino haiba ado pangal khunaida khangan phamtho e Sheikh Nurul Hasan gidi mahaki oiba khongpam karino haibadu miyamda phongdorakre masigi damak MSA amasung amsona pangal amadi minority miyamgi mahu sinjaduna MLA asibu tawbimal khangba utle loinana ex MLA amtas BJP amadi Anwar BJP ani giso taseng ba khongpam ama Manipur gi pangal miyamda khangan phamthok e ek asi pass tawbada achobo thodang laukhiba ZDU oina bohot karakhiba amasung Waqf Board Manipur gi su chairman oiriba Abdul Nasir gi firep amasung khongpam laipak miyamda lautoktuna khangan gadabani haike BJP ki amata ngairaba Manipur ki Muslim MLA Asap Uddin
फिरेपना करीनो हाइबसिसु लेपाक मियामदा खंगनगदबने माइनॉरिटी सिंगी हक पंगल सिंगी अपाम्बगा पार्टी की इंटरेस्ट का कनाना लुम्बगे हाइबदु एमएलए अनीना खंगना चटपियो पंगल मियामगी अपाम्बदा चटकद्रा नत्रगना पार्टी ने याबिनेबो चटकद्रा हाइबदु मयेक सेंगना मियामदा खंगनगदबने पंगलगी खुलसिंगी कोलिबे एमएलए सिंग मोइरांगी सांची कुंबीगी प्रेमचंद्र बिष्णुपुरगी गोविंदास कोंथौजम हियांगलमगी वाई राधेश्याम मयांग इम्फालगी केरो बिंद्रो कक्सिंगी एम रामेश्वर हैरतकी टीएस राधेश्याम वांगजिंग टेंथागी पी ब्रोजेन कांगपोकी खंगाबोकी सूर्य कुमार ओक्रम वांगखेंगी के मेघचंद्र थौबालगी ओक्रम इबोबी आंध्रोगी टीएस श्याम कुमार कैरावगी एल रामेश्वर खुराईगी एल सुसिंद्रो वांगखैगी टीएस अरुण कुमार वांगोईगी टीएस लोकेन खुंद्राकपंगी टीएस लोकेश्वर नौरिया पाखंबगी एसकेबी अमदी ओबगाईगी यू देवेन हारिबे एमएलए सिंह असिनसु एक असिगी मतांगदा मागी ओइबे फिरे मियामदा लाउथोकदबनी एक असि सपोर्ट तौबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मेंबर सिंह मंडल की फम पाइबिरिबे सिंह अमदी हंदक विलेज पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी पाइरिबे सिंगी फिरेप करिनो हाइबदु अथुबो मतमदा पांगल मियामदा लाउथोकदबनी लोनेना एक असिगी मायोक्ता एमएसए अमदी आमसोना डेमोक्रेटिक ओइने संगसिलक्लिबा खोंजंग असिदसो सौगतपियो हाइखि अदुगा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा बिरेना एक असिबु सपोर्ट तवी हाइखि हाइबगा लोनेना महापु बॉयकॉट तौनबा हाइंगांग एसिगी पांगल सिंगना खनरगनी हाइबा वफम सिंग असे लुक अनि असिगी लुचिंगबा सिंगना पाउमी सिंगदा हकथेंगना फोंदोखिबता नतना लुक अनिमकी प्रेसिडेंट सिंगना खुयेक पीबा चेरोल सिंगसु पाउमी सिंगदा पीखि हाइरि गुजरात की अहमदाबाद पांथोकपा एआईसी की मिफमदा एमपी बिमोल फोंदोरखिबदा इंडिया की हौजिक ओरिबा लेंगाक असिबु चलाइरिबा लेंगाक लोइसिंगी खुत्ता मणिपुर मियांगी ई तैरबनी हाइबसे कारोइदबनी हाइना मणिपुर की एमपी डॉक्टर अंगमचा बिमोल फोंदोखरे वफम असि ngarangdagi hauraduna गुजरात की अहमदाबाद नुमित निनि चुपना सथारखिबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी एआईसीसी की मिफमगी निनि सनबा नुमिता फोंदोरखिबनी मणिपुर थोकलिबा हाना सुनबगी इरांग असिना आइखोइदा ताकपिरिबा ख्वाइदगी चावरबा परादि लेपाक अमा हाइबसि करिनो करी करंबा थवंग सिंगना लेपाक अमगी मतिक मयाइ लेपा याबगे हाइबा अदुने मियोइ खरागी मफमदा मणिपुर असि करिसु ओइदे मणिपुर थोकपा साथीख्रबा थौदोक सिंग करिसु नासुंगदे नेशनल इशू अमा ओइना लौबा ngamde अमसुंग मालेमगी ओइबा थाकता येंगबसु ngamde प्राइम मिनिस्टर ना मालेम अमसुंग लेपाक सिनबा थुंगना कोइचत चटलबसु अवाबा मयोकनरिबा मणिपुरदि लाकपिदे मसिना ताकलिबदि मणिपुरदा मयोकनरिबा अवाबा थौदोकसिंग अदो महाकना करिसु मरि लैनदे हाइबा वखलोन अमा प्राइम मिनिस्टर दा सेली हाइबनी लेंगाक असिगे लुसिंगबसिंगना मणिपुरदा वाथोकसिंग असिबु फुरुप अनिगी वाथोक ओइना उहन्नबा होटनरी अदुबो मियामना खंगदबदि वाथोक असि डबल इंजिन लेंगाक लिंगाइगी मतमदा थोखिबने थौदोक असिदा मियोइ चनी यांखै हेना सिख्रबने अदुगा मियोइ लिसिंग हुंफु हेनबना लांजेनदुना हौजिक यामना वाना रिलीफ कैंप सिंगदा लैनरी फिबम असि ओइरबसु पालिबा लेंगाक सिंग असिगे ओइनदि इरांग असि नेशनल इशू ओइना लौदे फिबम असि यूपी गुजरात दिल्ली अमदे राजस्थान थोकपा ओइरमलबदि असि असुगुमना तौरमलोय पन असुमना तौरमगद्रा हाइनसु पेंदबा फोंदोरकली एमपी ना मखा तारादुना हौजिक पालिबा लुसिंगबा सिंगी वखलदा मणिपुर असि पालिबा लेंगाक असि पुकनिंग संगदे इंडिया असि करिनो करमना ओइरकपनो हाइबगी वखलोन अदुगी परिंगदा कांग्रेस की ओइनदि इंक्लूसिव ओइबा वखलोन लैरी अदुगा बीजेपी कुंबा पार्टी की ओइनदि इंक्लूसिव ओइदबनिना अनि असि चिंखाइनबगी मसकसु उथोरकपने कांग्रेस ना मियांगी इंटरेस्ट ता थबक तौगदबने
ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ आइनयादब KCPPWG की एक्टिव मेंबर अमा मणिपुर पुलिस ना फारे हारी फारबा मियोय अदुदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लमसांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबदा लेबा मयांग लंगजिंग तमांगदगी लौरेंगमम कृष्ण मोहन एलाइस पुंसीबा चही निफुबगा मंगाने हाइरे माक इम्फाल के अकोइबदा लेबा मिचम मियाम सिंगदा अमदे गवर्नमेंट के ऑफिसर सिंगदा किहन खंगंदुना सेल खाइबा डिमाल तौबदा चेनबा मियोय नि हाइरे मंगोंदगी मोबाइल हैंडसेट अमसुंग आधार कार्ड फंगबा ngangkhre हाइरे। पागी मरक थतना अतेनबा ब्रेक अमतंग पुन्ना मिएंग तामिनशी अदोम अदोंगी हक्रांगदा नारिबा अनाबसिंग कोहलसी स्टेट अमदी नेशनल अवार्डी फुसम अतिकुर रहमन्ना मखाद पिजरिबा लायोंगसिंग असि येंजरी खोंग हांबा यादबा खोंग सेंगना हांबा यादबा खोंग हांबदा मतम कुइना चंगबा सौजारांतबा अमांगथोंग मयादा पोंबा अमांगथोंग मनुंगदा पोंबा अमांगथोंगदा मखुन हुटलगा नाइ चाबा फिस्टुला अमांगथोंगी अकोइबदा हकचबा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लैबा ब्लीडिंग ई ताबा चिकपा नाबा साइनस टॉन्सिल आस्मा सेक्सुअल प्रॉब्लम लैबा फंबी वाटपा फिंगौ चटपा थागे खोंकाप चांग नाइदबा सिंगली नाउरी सोनबा ख्वांग नाबा ngaksa mari naba asina singbasing laying ba mafam singdi Bismillah Hotel Building first floor opposite oil pump Hatta Imphal Bisnupur Bazaar Yaripok Bazaar akupa marol gidama contact tawbiyu 7085184974 amuka hana 7085184974 laying ba matamdi ayuki pung 8 tagina nungdang wairanggi pung 6 fawo oigani. It was just yesterday we were walking hand in hand. I raised my head, not in prayer, but I don't know how to start. Lost my reason, lost my senses. What have we become? Then the day belong to walk up the sense. Remember, we're all the same. Rock music will never die. We all know that. Here, Mami TV brings you a new group GMP band to rock you once again with no limits. So, watch and rock on Mami TV Saturday night live show 12th of April at 7 p.m. ब्रेक की मतुंगदा इरेसा सिंबो अमुका हन्ना तोरामना ओक्चरी पाउ मिएंग तामिनरसे ngasi divisional forest officer Chandel Sinduna Lambung Public Community Hall da miyangi oiba ecotourism amadi home stay haiba hiramda nongmagi oiba awareness program ama pangthokre ngasi gi awareness program da Dr. N Munal Maitai DFO Chandel na athoiba mithunglen Lambung disip lunghi no na thoram mapu amadi Lambung hanagi chief DY Alamna guest of honor oina saruk yake ngasigi thoramda Dr. N Munal Maitai DFO Chandel na haikibada Chandel district te lairiba mausagi phajabasi singthabagi loiba nairoi adubo asuk phajakraba singsang sing asi aikoina sizinaba haitabadagi arembada mangduna leire palendagi Chandel fawgi manungda lairiba khulsing ase ecotourism gi spot changatpada matik chaba khul ngaktani Manum hanzina lairiba khulsing su adu mangai mahusagi phajabagi phajaba ngaktani maram asina aikoina khulsing asida ecotourism gi spotching sangot pada tourist kaya gi pukning singsin ba soidana ngamgani adubo aikoi asuk phajakraba mahusagi saktam sing ase miyam da uthokpa ngamdabadagi ngasidi mangduna leire maram asina forest department na ahoba oina lambung khulgi payer mountain lairiba ralam lon singsang asibo ecotourism spot ama oina sangot nabagi damakta tangai phadaba adu Khangzaraga ngaside
One Day Awareness Program ase Lambung Khulda pangthok sabani mafam asina mapung fana semlaba matungda nongmadi soidana lamdam asigi miyamna pamnaba tourist spot ama oirakani haibagi wafam so DFO Dr. N Munal na miyamda phongdoki amade Payer Mount Puma Sakthokpa Ecotourism Sport ama oina semgotpada miyamna mateng pangbina baso Dr. Munal maitayna miyamgi mafamda appeal tawkhe Security Force na Operation Satha Badayam Labu Kulai Kya Fagat Pangangkre Impal East District ki Porampat Police Station ki Manung Chana Laiba Tinsit Road ta Air Park Mega School Manakta Kulai Kya Losin Duna Thamle Haiba ki Akak Naba Pau Ama Fangbadage Ngasi Special Commando Unit ki SP Dr. S Ibom Sagi Lising Makhada Special Commando Unit ki Nipan Suba IRCDO Battalion Khabai Soi Office in Charge Subedar and Bebekan Yauna Commando Singna Sathakiba Operation da Lotuna Thamlamba Yamlaba Kulai Kya Fagat Pangamle Haire Ngasi Ayupung Nipan Taba Matamda Sathakiba Operation Aduda Fagat Pangam Kiba Kulai Sing Adude 303 Rifle Bay Register number 92152Y1 ama 303 life round Taratarup registration number Yaudaba 40mm Lathod gun ani 7.62 mm life round Taret 7.62 39mm life round Taramatoi 9mm life round Manga .38 life round Tarup 303 empty case Tarahumdoi 303 charger ama 303 rifle magazine ama small carbine hand grenade magazine ama 9mm pistol ama 9mm pistol ama all detonator ani new detonator ani 80 grenade detonator ahum 36 hand grenade ani 40mm lathot ama illumination round ani detonator cover kunipan fiber BP plate iron BP plate ama BP cover mari Kenwood handset ama 12 Pro handset ama camouflage shirt manga camouflage jacket ama camouflage bag ama camouflage belt ama amadi pistol Holstar amani haire fagat laba polam sing adu aina angi oiba thabak lokot na bagi damakta Porampat Police Station de sinakre haire Manipur Police ne Singamay Police Station ki Manung Chanba Langthabal Kunja Mayai Lekai degi aina yadaba drugs ki hidak codeine phosphate amasung tripodylene HL syrup Dusrec TR 100 ml bottle samagatara manga kona na miyoi ani fare hairi farbe miyoi ani adude Impal East District ki Manung Chana Laiba Singamay Wang Matorbal Khetri Lekai Khetri Mayum Lerek tagi Rahul Khetria amasung Kwakta Lamdaibung Walamdaibung Lekai dagi Thokchom Angamba Singni Makoi Animak Makha Taba investigation ki Demak Police custody da thangpre haina police na thador pacherol amana phongdorakle Prabhavati College Government Aided ki approved post tara taret maming thoklak pada Tholakpa matamda college asigi authority na makoi ne yaba mi sing hapsinba qualified oiba oidaba kaya semdok sandin tawraga yawnaba thakiba list adu Directorate of University and Higher Education na satnahan bigano haina social activist amasung college asigi mahairoi amasu oiriba Asem Roshan na phongdorakle mahakna makha tana haikibada college ki thabak laubudasu aranba kaya tawba yaure approved post ki list thabada masagi Thabam thokpa mibuna tharamdre makoi masel yanaba khara khallaga tharamle maram sing asina college sing asida thakiba approved list adu director na aseng basum basing adu puthoktuna phangpham thokpa mi singda pidri fawba chatnahan bidana ba director na chatnahan bigano haina phongdorakle
Koi property college sigi staff lowa matamda koi niyom lana staff si lowa si ai RTI reply dagi thengna jarakpani 12 science ki posta thabak lowa matamda koi 12 art section ba aduga koi ngaha nga ki mogi yana na ba koi thabak lowogi mami mamang thaktagi wajar aba aduga aseng ba by name thokpada yawam thokpa mi kaya buna koi merit list da seniority same hajal laga koi merit list da seniority same da bida makogi pick and choose da makogi aning ba pamba da khallaga makogi mi oiba makogi aning ba pamba makogi apamba sing adu kantok khajin tawrakanda thagi bana maram orakanda hariba approve post ado matam khara hariba college asigi oina with health thambina ba directorate ki jeng chingchinjari loina hayengmak koi Directorate of University and Higher Education the director da su hariba mari leina ba se sang sing adu yawba koi darkhas ama ai sagi site tagi loina na victim oi horaba candidate sing gi site tagi hayengmak file tawrani aduga hojik na bagi sem sariba sigumlaba approve post strategy asigi mayok ta su koi High Court of Manipuri writ petition ama file tongna sem saba loijare haiba wafam si thamjabaga loinana haujogi director na chana hanna ba semiba o approve post strategy asi haiba property college main file asi di matam khara with held thamina ba RIMS के डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा की युमदा बोम लंगसिलंबा यानिंगदब फोंदोक्तुना वखत मिफम सथखरे ngarang numidang pung 9 कुंथ्रा रोम ताबा मतमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा ब्राह्मपुर गुराई रिबम लेकाई दा लेबा RIMS की डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा की युमदा बोम सखंगदबा मियोय सिंगना बोम लंगसिलंबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना लेकाई असigi मैरा पाइबी सिंगना वखत मिफम सथखरे वखत मिफम असिदा सरुक याखिबा लेकाई असigi मैरा पाइबी गुरु अरिबम नंदारानी ने फोंदोरकपदा ngarang sakhangdaba miyoy singna mi kungna tariba yumlakta bom longsilambe asi yamna laibak thibani yumlakta bom longsinduna misam miyamda aki akhang piriba asi matungda tawbigano RIMS ki director Sunil Kumar Sharma miyamgidamakta seba tawduna lairiba miyoy amani mangonda nungaitaba kaya lairaga so punna faminaduna wari sanaraga loishinaba hotnaminasi loinana bom longsilangliba asi Bom longsilang liba singna su kanana karigidamak tawram libano haiba adu athubada sengdok pirau haina phongdorakli tawwi kari haidai no akhoi chu haibam khangte phajana leinasi phajana nungaina sinasi apa ma to haina si nang na si la le haiba to haibi ro nang na si chu me haiba to nong ni na su me di ma na si phare na tawri ama taw ta ti ne kari gi no haiba ni tam salami ro kangbu sila di ne kado bagi langsalino langsan bidanu ji jana wa to tanasi kai dawrage haiba to haini mi ing na chikna leisi akhoi chu yang kijai no koi chu ne no koi phana ba to adu haining ba to hairao ni kai ta kana de kari kana dige manipur da president ul le ga paisa ta ba paisa ga no lambi da paisa khai be hengale ino da paisa dukan ne paisa khai be hengale kari kana dige president ul le ga ha e na to mi hengale president ul kai kan de apoi ha ne na be hen ngai ko am hau le ti kari hau le adoi da tawri si di hemalli akoi yam nuai jade kari nuai se kaya mu yan la lage ai ya sine kaya mu yan la la ba ja no hai ba do ya na kat ning ya ka am si le jade akoi di ko adoi tawri do tan bi hemalli na khalle hai ba do si bo khata ba do da tawri kari hai dai no akoi chu hai bam khangte phajana leina si phajana Assalamualaikum. United Maitai Pangal Youth Organization umpiona miyangi mafamda karigumba ama khangalakli madudi lakadori batang 13 dagi 13 fawba asida pangthokani tawramba nat amadi kirat competition ado hauzik oiriba Manipur gi irangi phibam asina kudongsa daba kharadagi yaithok chare adubu lakadori ba lising ani kun manga gi tarik 16 yaifaraba nomajing numit asida
UMPOꯒꯤ Head Office Inauguration Function ama ayuk pung 13 makhai hauruga irong se saba makha laikai da pangthoklagani hariba thorom asida iramda Manipur asida khundaminariba ireisa sing ahallaban Haji Ulmai Kiram Satra Satri ise isal ibung ipapum namakna saruk yaminase amade thorom asibu mapung pahanbiyo haina UMPYO gi maikai dagi media gi thongda pauzel lakle Harvard School Impal amadi Center for Professional Excellence and Lifelong Learning Christus Zenchi College Bengaluru Anina Kusam Naduna Teacher Development Program TDP on Life Skill Education Highway Hiramda Numit Nini Tupna Sathagadava Training Workshop Haldokpagi Thorongase Changangaida Laiba Harvard School gi Auditorium Hall the Pangthokre Thoromasiga Mari Lainana Center for Life Skill Education gi Director Dr. Jonan Risat Ena Fongdoraki Bada India da Lariba Academic Community Amadi Oza Singh Pukning Thogat Pibata Natana Horakliba Mahiroi Singbo Karamna loina gani haiba ase ngasigi training workshop asida yauribani loinana oza singna mahiroi kyada lairik takpiba matamda improvement lainana ba amade thauna lakna ba ama oinasu pangthokpa program amane loinana life skill haiba sigi matangda oza oiriba sing amade mahiroi singna mamutana khangba mathau tai masibu khanglabadi mathang khongthang dasu hena khudong saba oigani haina mahakna makha takhe. That way, today we are happy to be here in Herbert School. I am very much impressed by the #1 infrastructure and the teachers' quality and the receptivity of the teachers to receive these thought processes so that they can become better teachers and better educators for tomorrow. I really appreciate the guidance and mentoring of the principal founder Dr. K. Nabchandra sir and the vice principal Tikan Singh sir and Hemant sir, the academic coordinators and the other senior teachers, the amount of efforts that they are putting in order to develop the quality of the teachers so that students' qualities also can be improved. So, representing my principal, Father Dr. Augustine George, CMI Christu Jayanti College, and the deans and the heads and all the teachers of Christu Jayanti College, we convey our warm India government के Ministry of Labour and Employment की मखादा India पुंबदा April 3 फाव चथागदबा ई-श्रम पोर्टल दा प्लेटफॉर्म वर्कर्स सिंगी ओइबे स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप थवाल डिस्ट्रिक्ट की सुंगारांगदगी कमल सर्विस सेंटर सनीग कुलहुमदोइदा हौक्रे मरी लेनेबा प्लेटफॉर्म वर्कर्स सिंगना हारिबा कैंप असिदा सरुक याबिदुना रजिस्ट्रेशन तौबियो हाइना डिस्ट्रिक्ट की ई गवर्नेंस सोसाइटी थवाल की चेयरमैन की थौपुरीबा डिप्यूटी कमिश्नर थवाल अहंतेम सुभाषना खंगलकले स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप असिगी मातांगदा डिप्यूटी कमिश्नर का अखन्नना उनबा अमदा महाकना हाई प्लेटफॉर्म वर्कर्स सिंगना हारिबा ई-श्रम पोर्टल असिदा रजिस्ट्रेशन तौरबा मतुंगदा इंडिया गवर्नमेंट पीबा खुदोंचाबा कया फंगनी खुदोंचाबा सिंग अदुगी मनुंगदा लाइबक थीबदगी एक्सीडेंट दा लैखिदबा यावरबदी लुपा लाख अनिगी सेंफम अदुगा एक्सीडेंट दा परमानेंट डिसेबिलिटी ओरगना लुपा लाख अमगी इंश्योरेंस कवर तौगने मसीदा नतना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सु कवर तौगने अदुगा प्लेटफॉर्म वर्कर की मनुंग चलीबा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सिंग अदुदी होम डिलीवरी तौरिबा मियोय सिंग चाना थकनबा पोटलम सिंग होम डिलीवरी तौरिबा सिंग कैफ ड्राइवर सिंग यूट्यूबर दा कंटेंट क्रिएटर ओइना थबक तौरिबा सिंग ऑनलाइन दे ट्विटर ओइना थबक तौरिबा सिंग सु यावरी मरम अदुना थवाल डिस्ट्रिक्ट लैरिबा हारिबा प्लेटफॉर्म वर्कर की मनुंग चलीबा मियोय सिंगना हारिबा स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप असी खुदोंचाबा असी लौमिनबगा मागी मनाक नकपा कमन सर्विस सेंटर सिंग द चतुना रजिस्ट्रेशन तौबियो हाइना मागना मखाताना अपील तौखे पोर्टल दा रजिस्टर तौदबा लैरिबा सिंगसिसु पैकेज एंड कुरियर की डिलीवरी एजेंट सिंगसिसु चिंगी अदुगा लोइना YouTube ता Instagram दा कोइगी कंटेंट क्रिएटर्स ओइना लैरिबा सिंगसिसु कोइगी प्लेटफॉर्म वर्कर ओइना चिंगी अदुगा ऑनलाइन दा कोइगी लाइक ताकपीरिबा ट्यूटर एजुकेटर कोइगी प्लेटफॉर्म अमगी मखादा तौरगदी मखोय सिसु कोइना प्लेटफॉर्म वर्कर एना सिंगी मखोय सिंगसिगी दमकता कोइना स्पेशल ओइना रजिस्ट्रेशन कैंप सी कोइ थौबाल डिस्ट्रिक्ट लैरिबा
Common Service Center Chani Kulumdu Sida Tang Taret Tagi Cap Hambo Jakre, Tang Taraga Taret April Gisiko Togani, Masiga Luina government plan the Sigi platform workers in Sisu Equi East from portals the Sanhalava Matunga, Bharat Sarkar Yamkanaba, Ayusman Bharat, Pradhan Mantri Jan Aroga Yosna Mayam, the PMJY election of say, Pakoibusu, over to Yana Wagi the Makta, Equina, Hanbaloka Pongtangni, Aduna, district Sida Diriba, I know, Zipanjagiba, platform workers in Duna, special resistance. Manipur Lengaki Manipur State Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj ki Makada Sam Kiba Yening Hunbi Village Level Federation BLF ki Anirak Subas General Body Meeting Cum Foundation Day Nasaw Awang Laibung Dangasi Pangtokre Thorom Adu da Bisnupur ACG MLA Govindas Konthauzam Yening Hunbi BLF ki President Laishram Pramo Nakchok Jila Parishad Nominee Laishram Menzor Nasaw Gram Panchayat ki Chairperson Nongmaitem Zadu MSRL Engi DMM ki Bisnupur Angom Amarjet TI Soniana Atoiba Mitung Lensing Oina Saruk Yaki Thorom Adu da Yening Hunbi BLF ki Masalo Shang Self Help Group Masinge members sing na BLF semlaba matung makoi de samitlon amade Masagi Oina Haitoi Sing Toiba Helakpa Mai Pak Pagiwari Sing testimony sharing Toki Loina BLF Finance report pathok tuna khangmin nake Thoramadu da BLF members sing nat ki oibe jagoi isai kya su utke Govindas Konthau jamna phongdoraki bada India ki Prime Minister Narendra Modi na nupi singbo thong manaraklaga de India asi chakhotlaga ni haiba pandam da semlakpa BLF sing asi hena chakhot na ba khotna minase Bisnupur AC gi oina na chau khoizuman classify amade thinungoi gram panchayat ahumda athoi ahen chahi khuding gi tana duna khwaidagi faba BLF Lupa lak ama aduga HIC da lupa lising yang kai pigani haina su lauthoke Nungay Gram Panchayat, Nasaw Gram Panchayat, Khoizuman Kwasibai Gram Panchayat ahum sida village level federation ki competition ma tawlo haiba ai mamang chahi la lautho sa ramne ai na competition no fast abo Kwasibai Gram Panchayat ka gera Tinungay Gram Panchayat ta gera Nasaw Gram Panchayat ta gera fast aba village level federation do aduda ina lupa lagam pi ga hai sahi khudi ki figure sahi khudi ki lagam pi ga aduga self help group fast aba self help group do aduda na lupa lising yang kai pi ga jam akoi punam bulu sing miri basri Narendra Modi ji Bharat ke Pradhan Mantri ki manglang sabir Bharat ki manglang se mongphang da bahana da akoi punna sarukya minasi hai wa Kerasi thamjalo loina maya aina ibudo Swarai Saudriba event of Jari Maduri Bapam Masida Pangtokliba Akiki self help group Mayama Yawa Asigumba Village Level Federation Yi program se Asi the Yauzariba self help group Punama Village Level Federation se Poitiki Hena Uksen Selba Dinaba Yawa Aduga Selbilon Kamba Aduga Masida Mare Mahau Yauna member Punamse Hingana Bagatu Masakti Adumba Mahanga Pangala Bibira Suno Haba any sort of Namayam Nungay Gram Panchayat Nasaw Gram Panchayat Khoizuman Kwasibai Gram Panchayat ahum sida village level federation ki competition ma tawlo haiba ai mamang chahi la lautho sa ramne ai na competition no fast abo Kwasibai Gram Panchayat ka gera Tinungay Gram Panchayat Thambal Marik College Oinamgi Student Union Lisingani Kunmari Kunmangana Sinduna President rule can only bring peace and normalcy in Manipur Highway Hiramda Open District 11 debating competition amangasi college asida pangthokre Thorom aduda Thambal Marik College Oinamgi Department of Political Science ke Head of Department Assistant Professor M Sanayaima Principal Professor KS Mohan Department of Mathematics ke Department of Assistant Professor SS Tomba Department of Statistics ke Assistant Professor Dr. K. Prafulo Department of Chemistry ke Assistant Professor Dr. J.S. Danamanjurina Athoiba Mithung Lensing Oina Sarukya ke debating competition aduda Department of Botany ke Assistant Professor A. Silana Chairperson aduga College asigi Oza Singna NZ Tomba Dr. Sangita Maisnam Dr. P. Surjit Just Oina Sarukya aduna Opposition Bench the member ahom Treasury Bench the member Marina Sarukya ke
थोरम अदुगा मरी लेना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एल बालेश्वर फोंदोरखिबदा मणिपुर हजिक थोक्लिबा इरांग असिना महिरोइसिंगदा करमना सॉल्यूशन पुरकपा ngamgani हाइबगी वखललोंदा खलहन्नबा अमदी सॉल्यूशन पुरकपदा मतेंग ओइनेबा पांदमदा थोरम असि पांगथोकपनि हाइखे मकोक मथंग तारबा महिरोइसिंगदा सिटेशन अमदे मना पीदुना पुकनिंग थौगतखे हौजी मणिपुर लेबा क्राइसिस से मणिपुर की गवर्नमेंट अमल लेट्रकांड प्रेसिडेंट रोल लाकांड मसीगी नॉर्मल से लाकनी है चुम्ब्रा लानब्रा है अखोगी स्टूडेंट थमालमरी कॉलेज की स्टूडेंट सिंह अदुगा ओजा सिंह अदुगा अखोगी इन्वायरमेंट मैम से तंगाई फदना खंगमिनदबा यादे हाइदना ngasi टॉपिक से कोई चूज तौजरगा ngasi असिगुमलबा डिबेटिंग कंपटीशन से थमालमरी कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन ना पांगथोक सबनी हाइबसे आई ngasi media की इचिलिनाव सिंगसो हाइबा मेसेज से तंगाई फदना मफम खुदिमुतसु पांगथोक पिदना मणिपुर हौजिक क्राइसिस से अथु मतम सोल्यूशन पुरपदा अचौबा मतेंग अम्मा ngasi खनजरिबा डिबेटिंग कंपटीशन की टॉपिक सिना पुरानी हाइबगी थाजबग लोइनना आई मदांग सिदा टेंशन जगे थर्ड मैच ओपन इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट लिंग कुनमंगा ऑल मणिपुर वॉलीबॉल गेम एंग मखादा मणिपुर की तोगान तोगान क्लब निपान सरुक यादुना कांगमोंग लंगोजम यूथ गाइडेंस क्लब प्लेग्राउंड चथरिबा ngase फाइनल मैच KLYG से कांगमोंग अमदे HPA हैक्रुजम अनि ना सानाखिबा मैच अदुदा KLYG से कांगमोंग ना HPA हैक्रुजम बो पॉइंट कुनमंगा कुन माथोय कुनमंगा कुनिथोय दा थोयदुना सेट अहुम सिनोदा माइथीबा पीदुना KLYG सीना कांगमोंग ना टूर्नामेंट असिगी मापु ओइबा ngangkre टूर्नामेंट असिगी विनर ओइख्रबा KLYG सी कांगमोंग दा लिसिंग कुंट्रा अमदे टूर्नामेंट असी रनर अप सहाउरबा HBA हैक्रुजम ना लिसिंग कुन अमदे ट्रॉफी फंक्रे लोइनना बेस्ट प्लेयर शेस के मुकेश से 6 KLYG सी बेस्ट स्पीकर MR सगर 11 HB बेस्ट सेटर के जॉनसन 2 KLYG सी बेस्ट ब्लॉकर मनी KLYG सी ना लौक्रे हाइरे मैतै हुयेन लांगों सेंटम संगलेन सज्जल एकेडमी के चनीगा हुंपुनिथोय सुबा मसा संगलेन खुराई अहोंगपुंग ब्रांच ngasi सकाबगी थरम पांगथोख्रे अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमुका हन्ना मिएंग तामिनसे मैतै हुयेन लांगों सिंदम संगलेन सज्जल एकेडमी के चनीगा हुंपुनिथोय सुबा मसा संगलेन खुराई अहोंगपुंग ब्रांच ngasi संगाबगी थरम पांगथोख्रे डिविजन फॉरेस्ट ऑफिसर संडेल नसिंदुना इको टूरिज्म अमदी होम स्टे हाइबे हिरमदा नोमगी ओइबे अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोख्रे सिक्योरिटी फोर्स ना ऑपरेशन सथा बदा यामलबो खुलाई क्या फागत पंगंख्रे अमदी रिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर जी सुनील कुमार शर्मा की युमदा बोम लंगसिलंबा यानिंगदबो फोंदोक्तुना वकत मिफम सथाख्रे
Haziki oina Mami TV ne sandok sabab Manipuri pau matang asida losinjare makha taba pau singidamak Mami PTV bu meeng ta duna lebiu.